Odan CTC TV. The American Biano of Anissa. Odan for Najatum. Tell party. What I say, Wajatum. Tell party. Party Ajatum. Odan for Timothy. Monty Tum. City TV. City TV. COMOAKU. City TV. I want a place. Blaster place. Ghana local place. All will be a share. City TV, City go on. It doesn't matter. Yanko. What finish about me? Pebolo, no yellow phone, no yellow way. I told Benjamin Asari at the same time, a class of football at the same time, national safety. No yellow phone pushing, yen Magune and one wet carpet. What you say, no try, and actually often wish I could gonna be supporters came and be fan and Michelle benefit in Ghana. Maya. Munya left on Muno na me muka fensure Facebook and which came young lower tramachita. Most of them friends Kenya you make tag me akesho. Uma ukeba amina. One kwalene came away. I came away Muna like Odabi. Momo Jamie ke she AUA. Ni jele me mkweni you on a few. Pokolo ene ba you ne fe. She no try ke beke je you ake e ba mland e work. Person mo kenjo mo ke no fiana fi mi. Angbeje na ke she le trimi try ke tonic mland. She mi inle e trimi. She won Kalina ni na mi share action. Akeje le me money pot papa let's achio. Ni usmo na ke determination ke no fiana ke she apart from football and ben no ni ke no fiana femin. E wo no money na ni emu e am mora e boost me akeshi mama she lo e small woman and is a big woman. Nko kwa product ke enu chon le chon le wen je shemo. No mu e ani na e mi share wa. This is my first time ni meet le nkwe interview ke ni bi radio no ke en TV station. She meets Koleda. Ye na ke colleague no mu je me no mu this nke no fiano. She at the moment ni enye about ni e ba yu na kan yu mo. Yani mu mi she ko tanchi na ke she mu do na mi ke no ko ni ko ke mi le wen. Ke nu le wen. Nke jo me no she ye believe ya ke she once ni mo yu e mo ba fi mi. E ba fi. No to be ni e yu yani mu ba na e mi she ye je me no ni logo ke make one contact le akeshi most of them be pick am normal efemin am yake oni ba woman ne kan shi so actually mun na ka o da bi mo le na ewie no na ewie masmo ake ma femin actually ko ma buno ni min ya yo an kwale la oni actually le won wo mi ngele yani na le ake o problem ko be keji efe busy fi o ni hot le won ye mi no keji bo anya o schedule time ko nke bo na free time ko na shi mun no na me mun be time always say training can be ben sometimes say no fear no fear it depend about time. I got better time on your preparation and then ke bojo ko pa train in some manner rest because of small money your hand like long small money your hand ke no dey get on efi am we to man bi long kana bi fe long na ke show e na efi mi efi la no mu an kwale men ne to bi en ga o da bi na pa train sama na to am no ma fi mi an kwale on banale le bon che o ko e fi e shomo ke mi yu access mo ke ye mi ke no bene yu la wen ani na yes mo ko la ke shi mo ni mo fi na ke shi ani na le ke no ko ni bana in ban banale ba so ma ke lo ya support don mo wa jole kana bi nyen che no ne ko ke ne so le mo pa lo do ko e ke dale shi am mele bi nyen che ni na mo le ba na sto yani na ke shi o sto de ke ba ke mi no ya wa be no this is a platform ke mo fi no ko to sto no e alo ta lo ma investment alo fi no ko fa yen we check up wa nyoba mama shi o finish ba beni yo beni to beni ke preacher ko question na spon ni ko ni spon yo ke ni ki amile won je ko no ba ka ke se yeshon alo e jo am se ma te ko lenche ko around lenche am chuchu ke ni beni cha ke so far bien investment ni bi ya no e bien no na ke ma le we fi mi ekbele no to beni yo an kwale mu ba na mu mi e se ni ko le won ni spon le yo ye so impressed je ne ko ni ma stress ya lo ma feel like me ya we ko ni ba ka ke mi spon yo kemi awe ko ni mi eyin shimleche ni ba fresh pon ke yani gbe yo ke je gbe ke ba yen side yo mlenche mu na mi se no no be dey yo mu mi dale shi ni mu ajole no fi no le wa fi fine ni ra don bonjo obi mi sa question and there sir mama shiru me meeting asema oni mi kan ye na asema meeting ni nyina nso e yampa ana asema nso oni mi kan nso e nem nso mama be hu asase no mama ti ase se on no kan se odbe che at the first time meeting sir asem ni say obi so be chemi asase na mama feel proud mama feel by me so me obi ka chem bibia with me gd by ade ni buy enti me family effort and am bibia yen end to so by me wo gd say once I waka because obi ti me sorry keke
on ka se obeche obi an ntimi ya ni kwan se obego bi won obetimi aka se obetimi ache ba e bia onu su de ye bibia e be man phone ntimi so the way say na me approach no the way say na me friend no o jim to no me buy no mama me so mama na no me jim fan sem mama mama ti ase se asem bia na bibi ko na ya me e wo e bia mpese me bibia metimi de abani no na se mpa e bia na bibi so a betimi atupa ma ba me so be hwa asase no mama me na eji pa ba because we share from kwan e ba bibi asase no wo say akofa sidan all those say by and share local platform so be mama me so mama na eji pa ama me wo no say yo yasima na obika say obe bibi ama wa e say on fan pipe on 100 no bibi aide eternity assassin so mbe nwuye no so mama me ni agi nyame so nhira no Ghana for man enyina ye pe ba ku ye na se ne be aman be koso ono no pe eni ni na kuma na ode assassin aide achem san so na nyame so nhira no bebi onya free no nyame so kan no man ye djuma no tum pon ko enim because we say o ya assassin na we business and now pay land that would bet me I bibi I bet me amount benefit be I be una on so be am machine on ka so ni don't be ask hey now teach say now 3 2 1 yango ha ona ebi na kare bisani biem okay so far on Jimmy she ono kasa na free na ko mu no se obeche na asase ana mintina ni kan so ye be do ase no so wan jiska bia won che wan ji free free mi che ba o mamiti ase ese assassin there be one because if you see the way you see na be nyame ya aduma na bia opese onya bi papa na nyame so me tu pon we sa ebusu anu na we no o mamiti ase ese peska ana mi pe bia kan wa obetimi ayede a support me ama me anya bia ayede akan ba de ede na kuma so ani de opese odi che me ni nti se mi pese mi nya bi kan na de bi down che na pese mi fa o na be no be ni de because mi asase ana odo ache nti se mi pe bia kan se na be bo am ebi adachi mi so me hu se o mama shilo aboa mi se mi so manya asase wo promo ase no so enti ka wonti na me ba mi dana sipa because enyo bia na otimi yesa kind of opportunity and this kind of assassin because enye easy and I no so every na kun so no dey ade se na every na kun no dey ama mi sanso kana nyame kana na dey dana kuma so bia otimi yema Ghana for nyam fast die dey man do be as